Yes, akhirnya manca belum perindu nih bang wacalin cewek ini. Apa tuh dah? Iya, ci barang-barang kan ci. Nih bang wacalin cewek nih paman cewek jeget pang terus nempel ya. Singdang lab ya ci nih. Hah? Saya percaya canjak benar nih kita kita. Iya. Dia ci percaya yang penting cang percaya nih. Bukti ini liu timpa cang aku kene tapi. Mon, bukti nih bisa kau ada rumah ya. Nah, ucap Ya. ya bulu nih kene. Adi jongos kurang nih. Itu nasib yo ada aneh. Mungkin bersipang gue sing. Ada gitu bak ada yo. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong di Jomli teh dah. Ngomong nyen tuh belum perinduin ci. Tukang siun di jauh pekan dah. Saya level ajak tukang suun. Terus nyen emang nyen ke belum perinduin ci? Mbok cine. Buat jam lu.